У Чашэрскім раёне сярод глухіх лясоў згубілася вёска лукомскія паплавы. Калісьці тут звенелі галасы, клопатамі і радасцямі кіпела вясковае жыццё. Але аварыя на Чарнобыльскай АЭС змяніла ўсё. У 90-е гады вёска трапіла ў зону адселення. Людзі ўехалі, дамы апусцелі і жыццё замёрла. Ганна Смірнова родам з гэтых мясцінаў. Памятае кожную сцежку, кожны дом. І той дзень у 86-м. Мы садили с соседям картошку, мы друг другу помогали. С утра было холодно, тучи темные нашли. Думаю, ох, помешает. Да что может помешать картошку посадить? Сели в машину, началась ветер, гонит пыль. Я говорю, закройте окна. Мы ничего не знали, слова ни что случилось. Мы едем в город, жаркий день и ветер, и пыль. Мы никуда не уезжали, мы продолжали работать. Мы лето провели в ожидании. И я вот до сих пор восхищаюсь, как мудро поступили. Спокойствие. Выдержка. Анатоль Драбышэўскі ўжо даўно гарадскі жыхар. Аднак тут прайшлі яго дзяцінства і маладосць. Хлопец пасля арміі пераехаў у Гомель. У вёсцы заставаліся бацькі. У 90-е ім далі кватэру ў Гомелі, але жыць яны там не змаглі. Прывыклі да сельскага жыцця. Пераехалі на дачу. Цяпер яны тут, у роднай зямлі. Сюды мужчына прыязджае штогод на раданіцу. Кажа, тут усе родныя. Нават калі прозвішча іншае, усё роўна сваякі. Мы отсюда все с соседней деревни, наш род здесь жил. Наши тети, дяди, родители, дедушки, бабушки. И это кладбище практически все наши, драбышевские. Мы все время сюда приезжаем, убираемся. И смотрите, какое кладбище. Все убрано, все красиво, достойно. Я горжусь своим родом и своими близкими. Встречаемся, все обнимаемся, целуемся, потому что он, мой брат стоит, его дети. Тетя моя. Раданіца свята старажытная, дахрысціянская. Ва ўсходніх славян гэта быў вясновы дзень памінання продкаў. Лічылася, што душы на час вяртаюцца на зямлю. З прыходам хрысціянства традыцыя не знікла, а пераўтварылася. Раданіцай свята назвалі ад слова радасць, што смерць пераможана і Христос уваскрэс. Раданіца, это от слова радость. Мы всегда должны поделиться нашей пасхальной радостью. Как мы знаем, Пасха недавно была, до сих пор мы еще приветствуем друг друга «Христос воскресе». И, соответственно, вот эту вот радость мы хотим передать нашим близким, тот, кто умер. Казалось бы, где кладбище, а где радость? На самом деле, когда Христос сошел в ад и извел оттуда всех праведников, у каждого и появилась возможность быть в раю. Поэтому в этот вот светлый и радостный день мы идем и делимся радостью с нашими родными. Те, кто умер, за себя помолиться уже не могут. А мы, живые, соответственно, можем молиться за тех, кто уже почил. Па праваслаўнай традыцыі пасля набажэнства ў храме людзі едуць да родных магіл. У гэты дзень не прынята гучна плакаць і сумаваць. Як, дарэчы, і ўстройваць застолле на могілках. Нельга злоўжываць спіртным і працаваць на агародзе. Гэты час для ціхай радасці і сустрэчы з родам. У Беларусі гэты дзень выхадны. І пакуль жывыя памятаюць і моляцца, сувязь пакаленняў не прерываецца. Дар'я Дружа, Александр Шанышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель».